nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Dominus vobiscum. I z duchem Twoim. Ваша Екселенція, шановний Нуцій Ігнацію, вітаємо ми сердечно вас у гэтым Божым доме. Чакаем наставлення ми і благословення сьогодні. Нехай же серце ваше Дух Божий наповняє, а ми молитву щирую свою вам обіцяємо. А гэты подарунок мы хочем вам подаровать, как вы памятали, что вы наш добрый пастор, а мы ваши овечки. Your Excellency, Monsignore Ignazio Cepale. On behalf of all families, we are very happy to meet you here. It's greatly symbolic that you have come here to visit us this year, especially when all Christian people celebrate hope. So we are asking you, as the Pilgrim of Hope, to pray with us today for our spiritual renewal and the rebirth of hope all over the world. And of course, we are looking forward to hearing the God's word from you. May the power of hope fill our day as we await with confidence for the coming of the Lord Jesus Christ, to whom be praise and glory now and forever. Wasza Ekscelencja, najdostojniejszy ksiądz arcybiskup, Ignacjo, apostolski nuncij u naszej krainie, z wielkiej radością Was witajem u naszej parafii. Для нас сапраўды гэта вялікі гонар, што вы сёння нас адведваеце, як аказваецца, адну з першых мінскіх парафій. Дзякуем за вашу прысутнасць. У вашай асобе мы бачым святога айца, святы пасад, айца нашага Леона XIV. Дзякуем за вашу прысутнасць. Просім прамовіць да нас Божае Слова, каб узмацняла веру нашу і вернасць, каб мы у дарозе да вечнасці заўсёды былі вернымі пілігрымамі надзеі. Просім вас таксама сёння цэлебраваць гэтую святую мшу у інтэнцыі нашай парафіі, каб мы узрасталі у веры, надзеі, мілосць і любові, гледзячы на нашых заступнікаў, святога Яна Евангеліста і святого Максимiliana Maria Colba. Io ringrazio anche il padre Andrei per l'invito che mi ha rivolto, che ho subito accolto a visitare la vostra parrocchia e tutti voi. Dziękuję także ojcu Andrzejowi za zaproszenie od was wszystkich. To zaproszenie, które natychmiast z radością przyjąłem. Sono molto contento e anche molto onorato di essere qui in mezzo a voi, di pregare con voi e per voi. Jestem radosny i również zaszczycony, że mogę modlić się za was i razem z wami. Vi porto il saluto e la benedizione paterna del Papa Leone. I przynoszę błogosławieństwo i pozdrowienie papieskie Ojca Świętego Leona. E noi ricambiamo anche con la nostra preghiera per il suo ministero, które odwdzięczymy naszą modlitwą za jego posługę. e perché il Signore possa illuminare i suoi passi e le parole che sgorgono dal suo cuore, possono essere come una medicina che cura le ferite di questo mondo. Aby dobry Pan towarzyszył mu w jego krokach, w jego posłudze, w słowach, które przekazuje światu, aby były jako lekarstwo na rany tego świata. Sono molto contento anche di vedere una grande presenza di fedeli in Jestem questa chiesa, bardzo szczęśliwy, widząc obecność was, Kościoła, tak wielu tu zgromadzonych wiernych, così bella e anche così calda. tak piękna i tak gorąca, z gorącym przyjęciem. Questo numero, questa pienezza To wypełnienie,
ten numer la vostra tarifa presenza, Waszej obecności. penso che rifletta anche ciò che sta nel vostro cuore, Myślę, że oddaje również to, co jest w Waszym sercu. pieno di fede, pieno di amore. Pełnym wiary i pełnym miłości. E allora questa fede e questo amore non devono rimanere dentro, I ta miłość, ta wiara nie powinny zostawać we wnętrzu, ma devono essere testimoniate con la vita. ale być świadczone życiem. Allora in questa messa chiediamo al Dlatego buon Dio w tej mszy świętej prosimy dobrego Boga, di essere, di continuare ad essere testimoni autentici e gioiosi della buona novella. abyśmy byli świadkami autentycznymi i radosnymi dobrej nowiny. Preghiamo per la pace nel mondo, Modlimy się za pokój na świecie, preghiamo per tutti gli ammalati e tutti coloro che soffrono in questo momento. za wszystkich chorych, za wszystkich cierpiących w tym Che il momencie. Signore si ricordi anche di tutti i nostri cari che già non stanno più in questa terra. I aby Pan pamiętał też o tych wszystkich naszych bliskich, których nie ma już z nami na tej ziemi. Msza Święta będzie na łacińskiej mowie. Ksiądz arcybiskup będzie czytać modlitwę na łacińskiej mowie, będziemy odkazywać na białoruskiej. Думаю, z Bożej допомоги справимося. У этой святой мши молимся, ksiądz arcybiskup молится за нашу парафію. Я молюся за супольність живого różańca, як завжди у першу неділю місяця, просячи об дар побожності, об вислухання усіх інтенцій. Ksiądz Олег молиться з подякою Пану Богу за усі отримання ласки і о Божому благословенні для Алексея з нагоди дня народження. Йому сповняється сьогодні 21 год. Теперь просим Пана Бога за всех грехи наши. Споведаюся Богу всемогутному, и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Creator nostro omnipotens Deus, et dimissis peccati nostris, perducat nos ad vitam aeterna. Amen. Kyrie eleison. Christe eleison, Kyrie eleison. Благословляем Тебя,
abundantia pietatis Tue, et merita supplicum excedis et vota, et funde super nos misericordiam Tuam, ut imitas, que conscientiam me Tui, et adicias, quod oratio non presumit. Per Dominum nostrum Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Читание книги пророка Аввакума. «Докуль я, Пане, буду кликать, а ты не чуешь. Докуль буду кричать тебе, гвалт, а ты не ратуешь. Навошта показываешь несправедливость и глядишь на несчастье. Рабунок и гвалт передо мною, и узникая спречка, и поустає разлад. И сказал мне Пану отказ, запиши, что бачишь, и растлумач на таблицах, каб читач мог легко прочитать. Бо тое, что бачиш, призначено еще на певний час, і говорить про конец, і не ошукає. Коли навод буде марудить, чекай, бо прийде обов'язково, не спознится. Вот знемагає той, у кого несправедливая душа, а праведный буде жить, дякуючи своей верности. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. На голос Пана сердце не закрывайте. На голос Пана сердец не закрывайте. Придите, заспеваем Пану, ускликнем Богу с колен нашего избавления. Станем с подякою перед обличием Ягоны, у песнях ускликнем Ему. На голос Пана сердец не закрывайте. Придите, поклонимся и упадем, уклончим перед Паном, який нас створил. Бо Он наш Бог, а мы народ Ягоной паши, и овечки Ягоной руки. На голос Пана сердец не закрывайте. О, кому вы послухали Ягоный голос, не робите жорсткими серце ваше, як уміриво, як на пустині в день маса, де мене спокушали гайцы ваші, випробовали мене, хоч і бачили справи моє. На голос Пана сердец не закрывайте. Читание другого послания святого апостола Павла до Тимофея. Умилованный, нагадваю табе, каб ты распальваў дар Божий, які ёсць у табе праз ускладанне моих рук. Таму што Бог даў нам не духа боязі, але сілы, любові і цвярозасці. Дык не саромейся сведчання нашага Пана, ні мяне вязня ягонага, але паводле сілы Божай далучыся да цярпення ў дзеле Євангелля. Трымайся прыкладу здаровага вучэння, якое ты чуў ад мяне ў любові і веры, якія ў Христе Езусе. Гэты прыгожы скарб захавай, дзякуючы Духу Святому, які жыве ў нас.
Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Алілуя, алілуя, алілуя. Алілуя, алілуя, алілуя. Słowa Pana trwaje na wieki, a tym słowom jest dobre nowina, obwieszczona ja wam. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Łuki. U той час сказали апостолы Пану, да дай нам веры. А Пан сказал, коли б вы имели веру с горчичное зерне, вы могли бы сказать смоковнице этой, вырвите с коренья и пересадите в море, и она послухалась о вас. Кто з вас, маючи слугу, який аре або пасвіть, скаже йому, коли ён вернеться з поля, як прийдеш, одразу сядай за стол. Наоборот, ці не скаже йому, приготуй мне повечерять, и, подперазавшися, прислушай мне, покуль буду есть и пить, а пасля будешь есть и пить ты. Ці будзе ён дякаваць слугу гэтаму за тое, што ён выканаў загаданае? І вы таксама, калі выконваеце ўсё загаданае вам, кажыце, мы нікчэмныя слугі, бо зрабілі тое, што павінны былі зрабіць. Гэта слова Пана. Carissimi fratelli e sorelle, la parola che ci viene donata oggi è come un balsamo che attraverso le nostre inquietudini, le nostre domande, le nostre fatiche. È una parola che non ci lascia tranquilli, ma ci accompagna nel cuore della vita, laddove la fede si misura non con le certezze, ma con la perseveranza. Laddove il cammino non è lineare, ma segnato da attese, da silenzi, da gesti piccoli e fedeli. Браты і сёстры, слово, якое нам сёння даецца, як бальзам, што пранікае ў нашыя трывогі, нашыя пытанні, нашыя цяжкасці. Гэта слово, якое не пакідае нас спакой, а вядзе ў сэрца жыцця. Туды, дзе вера вымяраецца не упэўненасцю, а вытрываласцю. Туды, дзе шлях не прамы, а пазначаны чаканнем, маўчаннем, малымі і вернымі жестамі. Il profeta Habacuc ci prende per mano e ci conduce in un dialogo schietto con Dio. Fino a quando, Signore? È il grido di chi si sente abbandonato, di chi guarda la realtà e vede solo il male, violenza, ingiustizia, oppressione. È il grido di chi ha pregato, ha sperato, ha lottato e non ha visto cambiare nulla.
È il grido che attraversa la storia, che abita le scritture, che risuona anche oggi nelle nostre case, nelle nostre famiglie, nelle nostre strade, nei nostri cuori. È il grido di tanti fratelli e sorelle che in ogni parte del mondo stanno soffrendo. È il grido che forse anche noi nel segreto abbiamo rivolto a Dio. Пророк Авакум бере нас за руку і вядзе ў шчыры дыялог з Богам. Дакуль, Пане? Гэта крык таго, хто адчувае сябе пакінутым, хто глядзіць на рэчаіснасць і бачыць толькі зло, гвалт, несправядлівасць, прыгнёт. Гэта крык таго, хто маліўся, спадзяваўся, змагаўся і не ўбачыў ніякіх змен. Гэта крык, які праходзіць праз гісторыю, які жыве ў Пісанні і гучыць таксама сёння, у нашых дамах, на нашых вуліцах, у нашых сэрцах. Гэта крык многіх братоў і сясцёр, што пакутуюць па ўсім свеце ў нашых сем'ях. Гэта крык, які, магчыма, і мы у таемнасці скіроўвалі да Бога. Quante volte anche noi abbiamo gridato così di fronte alla sofferenza, alla povertà, alla solitudine, di fronte alla malattia, alla morte, all'indifferenza, di fronte a una Chiesa che fatica a camminare, a rinnovarsi, a parlare al cuore delle persone, di fronte a una società che sembra aver smarrito il senso del bene comune, della solidarietà, della verità. Fino a quando, Signore? Una domanda che non chiede spiegazioni, ma vicinanza, solidarietà, affetto. Non pretende risposte, ma invoca presenza. Колькі разоў мы таксама крычалі так: перад абліччам пакут, галечы, адзіноты, перад абліччам хваробы, смерці, абыякавасці, перад абліччам касцёла, які змагаецца за тое, каб рухацца наперад, абнаўляцца, прамаўляць да сэрцаў людзей, перад абліччам грамадства, якое, здаецца, страціла пачуццё агульнага дабра, салідарнасці, праўды. Дакуль, Пане? Гэта пытанне, якое не просіць тлумачэнняў, а блізкасці, салідарнасці, цеплыні. Яно не патрабуе адказаў, а закликає до присутності. E Dio risponde, non con una soluzione immediata, ma con un miracolo spettacolare. Con una promessa, non con un miracolo spettacolare, ma con una promessa. Il giusto vivrà per la sua fede. È come se ci dicesse, non temere, non mollare, non spegnere la fiducia. La fede non è una fuga dalla realtà, ma una forza che la trasforma. È il coraggio di credere anche quando tutto sembra buio. È la capacità di vedere oltre, di sperare contro ogni speranza, di camminare anche quando i passi sono incerti e quando non si vede la meta. È la certezza che Dio non ci abbandona, anche se il suo tempo non coincide con il nostro. І Бог адказвае: не імгненным рашэннем, не захапляльным цудам, а абяцаннем. Праведны жыць будзе вераю. Ён быццам бы кажа нам: не бойся, не здавайся, не губляй веру. Вера – гэта не уцёк ад рэчаіснасці, а сіла, што яе перамяняе. Гэта мужнасць верыць, нават калі ўсё здаецца змрочным. Гэта здольнасць бачыць далей, спадзявацца насуперак усялякай надзеі, ісці нават тады, калі нашыя крокі няўпэўныя, і мы не бачым мэты. Гэта упэўненасць, што Бог нас не пакідае, нават калі яго час не супадае з нашым. Questa parola è preziosa per noi oggi perché viviamo in un tempo in cui la fede è messa alla prova, non tanto da persecuzioni esterne ma da una stanchezza interna, da una tiepidezza che si insinua, da una rassegnazione che ci paralizza, da una spiritualità che rischia di diventare abitudine. E allora il profeta ci invita a tornare alla sorgente, a riscoprire la fede come fiducia, come relazione, come resistenza. Гэтае слова сёння з'яўляецца для нас каштоўным, бо мы жывем у час, калі вера падвяргаецца выпрабаванню, не толькі знешнімі пераследамі, колькі унутранай стомленасцю, халоднай абыякавасцю, што пранікае ў душу, адчаяннем, якое паралізуе, духоўнасцю, якая рызыкуе стаць звычкай. І таму прарок запрашае нас вярнуцца да крыніцы, каб адкрыць веру нанова, як давер, як адносіны, як вытрываласць. San Paolo nella seconda lettura ci offre un'altra immagine potente. Ravviva il dono di Dio che è in te. È un invito a riaccendere il fuoco,
a non lasciare che la fiamma della fede si spenga sotto le ceneri della paura, della routine, della delusione. Quante volte ci siamo sentiti spenti, scoraggiati e stanchi? Ma cari fedeli, il dono ricevuto nel battesimo, nella cresima, nella vocazione personale, sia essa matrimoniale, sacerdotale, consacrata, è vivo, ma ha bisogno di essere custodito, alimentato e rinnovato. Święty Paweł w drugim czytaniu daje nam jeszcze jeden mocny obraz. Rozpalwaj dar Boży, jaki jest u Tobie. Это заклик и знов распалить огонь, не дать полыму веры згаснуть под попелом страху, рутины, расчарования. Колькі разоў мы адчувалі сябе спустошанымі, знясіленымі, стомленымі. Але, дарагія вернікі, дар, атрыманы ў хросце, у канфірмацыі і ў нашым асабістым пакліканні, ці то ў шлюбе, святарстве, ці ў манаскім жыцці, ён жывы. Аднак яго трэба берагчы, падтрымліваць, аднаўляць. E San Paolo aggiunge: Dio non ci ha dato uno spirito di timidezza, ma di forza, di amore e di saggezza. Che parola luminosa, in un tempo in cui la Chiesa è chiamata a camminare nella sinodalità, nella comunione e nella missione, abbiamo bisogno di cristiani coraggiosi, non aggressivi ma forti nell'amore, non presuntuosi ma saggi nel discernimento, non chiusi ma aperti alla novità dello spirito. I Paweł dodaje: Bóg dał nam nie ducha bojaźni, ale siły, любові і цвярозасці. Якое ж поўнае святла слова. У час, калі Касцёл пакліканы крочыць шляхам сінадальнасці, еднасці і місіі, нам патрэбны адважныя хрысціяне, не агрэсіўныя, але моцныя ў любові, не ганарыстыя, але мудрыя ў распазнанні, не замкнёныя, але адкрытыя на навізну духа. E il Vangelo ci sorprende. Gli apostoli chiedono a Gesù: accresce in noi la fede. È una domanda che nasce dalla consapevolezza della propria fragilità. È la preghiera di chi sa che da solo non ce la fa. Ma Gesù risponde con una provocazione. Se aveste fede quanto un granello di senape, non serve una fede gigantesca, ma una fede autentica, una fede viva, operante, capace di muovere ciò che sembra immobile. І тут Євангелія здзіўляе нас. Апостолы просяць Jesúsa: дадай нам веры. Гэта просьба, якая нараджаецца з усведамлення ўласнай слабасці. Гэта малітва таго, хто ведае, што сам не справіцца. Але Jesús адказвае правакацыйна: калі вы мелі веру як гарчычнае зерне, патрэбна не велізарная вера, а вера сапраўдная, жывая, дзейсная, здольная зрушыць з месца тое, што здаецца нерухомым. E poi aggiunge una parola che ci spiazza. Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare. È una frase che se letta superficialmente può sembrare dura e umiliante, ma in realtà è liberante. Ci ricorda che il servizio non è una prestazione da misurare, ma una risposta d'amore. Che la fede non è un merito da vantare, ma un dono da vivere. Che il discepolo è colui che serve senza cercare onori o riconoscimenti, che ama senza calcolare, che dona senza attendere ricompensa. І потім він додає слово, яке бентежить нас. Ми нікчемні слуги, бо зробили те, що повинні були зробити. Фраза, яка при павярхоўным прачытанні може здаватися жорсткою, прыніжальнай, але на самой справе яна вызваляе. Яна нагадвае нам, што служэнне – гэта не дзеянне, якое трэба вымяраць, а адказ любові. Што вера не заслуга, якой можна хваліцца, а дар, якім трэба жыць. Што вучань гэта той, хто служыць, не шукаючы пашаны ці прызнання, хто любіць без закліку і хто дае, не чакаючы узнагароды. Questa parola è preziosa per questa vostra bella comunità. In un mondo che esalta il protagonismo, il Vangelo ci propone la via dell'umiltà. In una società che premia chi si impone, Gesù ci chiama a essere servi. In una cultura che misura tutto in termini di successo, il Signore ci invita a vivere la gratuità. Come San Massimiliano Maria Kolbe, che ha donato la vita per un altro, siamo chiamati a vivere la carità fino in fondo.
E come San Giovanni Evangelista, che ha custodito il cuore di Cristo, siamo chiamati a essere testimoni dell'amore. Гэтае слова каштоўны дар для вашай прыгожай супольнасці. У свеце, які узвышае першынство, Євангелія прапануе нам шлях пакоры. У грамадстве, што ўзнагароджвае тых, хто навязвае сябе, Езус кліча нас быць слугамі. У культуры, якая ўсё вымярае поспехам, Пан запрашае нас жыць бескарысліва. Як святы Максіміліян Марія Кольбе, які аддаў жыццё за іншага, мы пакліканы жыць любоўю да канца. Як святы Ян Євангеліст, які ахоўваў сэрца Христа, мы пакліканы быць сведкамі любові. San Massimiliano Kolbe non ha vissuto la fede come una teoria, ma come un dono da offrire. Nel buio del campo di concentramento, quando la morte sembrava avere l'ultima parola, egli ha scelto di farsi piccolo, di farsi servo, di farsi dono. Ha preso il posto di un padre di famiglia condannato a morire e l'ha fatto senza clamore, senza rivendicazioni, con la semplicità di chi sa che la vita è fatta per essere donata. La sua fede non era grande per quantità, ma per qualità. Era una fede che si traduceva in amore concreto, in silenziosa offerta, in luce che non si spegne. Святий Максиміліан Кольбе жив вірою не як теорії, а як даром, який можна ахвяроўваць. У цемры канцэнтрацыйнага лагера, калі здавалася, што смерць мае апошняе слова, ён выбраў шлях прыніжэння, каб стаць слугой, стаць даром. Ён заняў месца бацькі сям'і, асуджанага на смерць, і зрабіў гэта без лішніх слоў, без прэтэнзій, з прастатой таго, хто ведае, жыццё дадзена, каб яго ахвяроўваць. Яго вера была вялікай не колькасцю, а якасцю. Гэта была вера, што ператварыла ў канкрэтную любоў, у маўклівую ахвяру, у святло, якое не згасне. E anche nei giorni precedenti la sua morte, rinchiuso nel bunker della fame, Massimiliano Kolbe non ha smesso di pregare, di cantare, di consolare. Ha trasformato un luogo di disperazione in una piccola chiesa, in un cenacolo di speranza. È stato servo, sì, ma servo secondo il Vangelo. Inutile agli occhi del mondo, ma prezioso agli occhi di Dio. La sua vita ci insegna che la fede, anche piccola, può diventare grande se è vissuta nell'amore e che il servizio, anche nascosto, può cambiare il mondo se è abitato dalla grazia. І нават за некалькі дзён да сваёй смерці, замкнёны ў бункеры і галодны, Максіміліан Кольбе не пераставаў маліцца, спяваць, суцяшаць. Ён ператварыў месца адчаю у маленькую святыню, у вячэрнік надзеі. Ён стаў слугою, так, але слугою паводле Євангелія, нікчэмным у вачах свету, але каштоўным у вачах Бога. Яго жыццё вучыць нас, што вера, нават маленькая, можа стаць вялікай, калі яна перажываецца ў любові. І што служэнне, нават схаванае, можа змяніць свет, калі ажыццяўляецца праз ласку. Cari fedeli, nella vostra amata parrocchia incarnare la logica del dono e del servizio come Massimiliano Maria Kolbe significa anzitutto riscoprire che ogni gesto, anche il più semplice, può diventare luogo di grazia e di benedizione. Non si tratta di compiere grandi imprese, ma di vivere con fedeltà ciò che ci ha affidato. Una parola gentile, una visita a chi è solo, un tempo dedicato all'ascolto, una mano tesa a chi è in difficoltà. È nel quotidiano che la fede si fa carne, che il Vangelo prende forma e che la comunità cresce. Дорогие верники, уасабляць у вашай парафіі логіку дару і служэння, як гэта чыніў святы Максіміліан Марія Кольбе. Перадусім азначае нанова адкрываць для сябе тое, што кожны, нават самы просты жэст, можа стаць месцам ласкі і благаслаўлення. Гаворка не пра здзяйсненне вялікіх подзвігаў, а пра вернае жыццё тым, што нам даручана. Добрае слова, наведванне самотных, час прысвечаны слуханню, працягнутая рука для таго, хто ў патрэбе. Менавіта ў штодзённасці вера становится телом, Евангелие набывая форму, а супольность узрастає. Seguire l'esempio di San Massimiliano Kolbe nella nostra realtà concreta significa anche educarci a una spiritualità per gli altri. Significa formare
una comunità che non si chiude in se stessa, ma che si apre, che accoglie, che si lascia ferire dalle domande del mondo. Significa che ogni ministero, ogni servizio, ogni responsabilità, dal catechista al volontario della Caritas, dal lettore al sagrestano, non è mai un privilegio, ma una missione, e che anche chi non ha un ruolo visibile è chiamato a essere lievito, luce e presenza. Iście za przykładem świętego Maksymiliana Kolbe u naszej konkretnej rzeczywistości oznacza tak samo wychowywać siebie u duchowności dla innych. To oznacza formować wspólność, jaka nie zamykaje się w sobie, ale odkrywaje się, przyjmuje, nie zostaje objakowej do ranów i problem świata. To oznacza, że każde służenie, każda posługa, każda odkazność, od katecheta do волонтера Caritas, od lektora do zakrystianina, nigdy nie zjawiaється привілеєм, а місією. І що навіть той, хто не має бачної ролі, покликаний бути закваскою, світлом, присутністю. In questa logica anche la fragilità diventa risorsa. Chi è anziano può offrire la saggezza della memoria, chi è giovane può portare il fuoco dell'entusiasmo, chi è ferito può insegnarci la compassione. Nessuno è inutile, nessuno è escluso. La comunità diventa allora il luogo in cui ciascuno, come San Massimiliano, può dire: la mia vita è per voi. E in questo dono reciproco il regno di Dio si fa vicino. У этой логике nawet слабость становится ресурсом. Пожилой человек может поделиться мудростью памяти. Молодый может принести огонь энтузиазму. Пораненный научить нас спочуванию. Никто не является никчемным. Никто не выключен. Супольность таким чином становится местом, где каждый, как святый Максимилиан, может сказать: «Мое життя для вас». И в этом взаимном обдаровании наближается Божие володарство. E allora, cari fratelli e sorelle, lasciamoci provocare dalla parola, lasciamoci consolare, lasciamoci inviare. Ravviviamo il dono ricevuto, accendiamo la fiamma della fede, serviamo con gioia, ascoltiamo il grido di chi soffre e diventiamo insieme una comunità che crede, che ama, che spera. И тому, дорогие братья и сестры, дозволим Слову докрануться до нас. Дозволим Ему себе утешить. Дозволим послать себе. Одновим дар, який мы отримаем. Распалим полымя веры, будем служить с радостью. Прислуховывается до крику тих, хто покутує. І станем разом з супольністю, якая вірить, якая любить, якая сподівається. Auguro che la vostra parrocchia, sotto lo sguardo e l'intercessione dei santi patroni, diventa sempre più casa di comunione, di servizio e di missione. Che ogni battezzato riscopre il proprio posto, il proprio carisma, la propria vocazione. Che nessuno si sente escluso, dimenticato, inutile. Perché in Cristo ogni vita è preziosa, ogni gesto conta, ogni fede, anche piccola come un granello di senape, può trasformare il mondo. Желаю, как ваша парафия, под позирком и заступництвом святых опекунов, становилась все больше домом едности, служения и миссии. Как каждый охрещенный наново открывал свое место, свою харизму, свое покликание. Как никто не отчувал себя выключенным, забытым, непотребным. Как у Христе каждое життя, коштовне, каждый жест має значение, и вера каждого, nawet такая маленькая, як горчичное зерне, może переменить свет. Amen. Amen. Оказываючи на Слово Божие, визнаємо нашу святую веру в одиного Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, усяго бачного и небачного, и у одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженого, перед усими веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносутного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего збавлення, зійшов з неба, и утіловився от Духа Святого,
з Деви Марії, і стався чоловіком, укрижований так само за нас, при Понскім Пілаті, був замучений і похований, і на третій день воскрес, поводле Писання, і взійшов на небо, сядіть праворуч Отця, і знов прийде у хвалі, судить живих і померлих, і Його володарству не буде конца. Віру в Духа Святого, Пана і Животворцю, який з Отця і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один і святий католицький апостольський костюл, визнаю один хрест для відпущення гріхів і чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будущому світі. Амінь. Razem z apostolami prosím našeho Pána, jak on dodal nám viery. Молимся за повсюдний костьол, як на всіх вірників він розпалював Божі дари, отримані у святим Христі. Молимся за весь свет, как он принял избавление, якое приходит через веру у Иисуса Христа. Молимся за папу Льва, я польського нунция у Республіки Беларусь, арцебископа Игнатия Чефалия, как Пан Бог дал им здоровье, мудрость и силы у служения Костелу. Молимся за хворых и терпящих, как они охверовывали свое терпение за избавление свету. Молимся за всех померлых верников, как они имели полный удел у Божьей хвале. Молимся за живий ружанець і за Алексія з нагоди дня його народження, дякуючи Богу за всі отримані ласки і просячи дальнейшей опеки і благословення. Молимся за нас тут собраних, как Бог дал нам дух силы, любови и разважливости. Dobry Boże, wysłuchaj modlitwy Twoich nikczemnych sług i da pomoże nam dobra wykonać swoje obowiązki. Przez Chrysta, Pana naszego. Amen. Amen.
sacrificium acceptabile, fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Нехай Пан Бог прийме оферу с рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Suscipe quesumus Domine sacrificia Tuis instituta preceptis, et sacris mysteris, que debita virtutibus celebramus officio, sanctificationem Tuae nobis redemptionis dignanter adible, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. И с Духом Твоим Sursum corda. узносим их до Пана. Gratias agamus Domino Deo nostro. Годно это и справедливо. Benedignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias age, Domini Sancte Pater omnipotens eterne Deus, qui omnia mundi elementa fecisti, et vices disposuisti temporum variari, hominem vero formasti ad imaginem tuum, et rerum ei subjecti universa miracula. Ut vicarium munere dominaretur, omnibus quae creasti, et in operum tuorum magnanibus iugiter te laudare. Per Christum Dominum nostrum, unde et nos cum omnibus angelis te laudamus in iucunda celebratione clamantes. Vere sanctus es Domine fons omnes sanctitatis, et dona quesumus spiritus vigore sanctificum, nobis corpus et sanguis fiam Domini nostri, Iesu Christi. Compassioni voluntarie et raderetur, accepit panem et gratias agens pregit, meditque discipulis suis dicens. Accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis paradetur. Simili modo post pancenatum est, accipiens et calicem, interum tibi gratias agens discipulis suis dicens. Accipite et bibite ex omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum, hoc facite in mea commemoratione. Mysterium Fidei. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего Христа в хвале. Mortem tuam annunciamus Domine, et tuam resurrectionem confitemur donec venies. Memores igitur mortis et resurrectionis eius tibi Domini, panem vitae et calicem salutis offerimus. Gratias a gentes quia nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare.
et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi participes a Spiritus Sancto congregemur in unum. Recordare Domine Ecclesiae Tue, tota orde diffuse et eum in caritas perficias, cum Papa nostra Leon, et Episcopa nostra Iusa, prisutnes от нас biscupa, arcibiscupa, et universe clero. Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormire, uniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui admitte, omnium nostrum quesumus miserere, ut cum beata Dei genetrice Virgine Maria, cum beato Iosef eius sponsor, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi a seculo placuerunt, eterne vitae mereamur esse consortes, et te laudemus et glorificemus, per Filium Tuum, Iesum Christum. Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Precepti salutaribus monite divina institutione formati audemus dicere. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди во царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего щоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искусу, а избавь нас от злого. Libera nos quesumus Domini ad omnibus malis et da propitius pacem in diebus nostris, ut opere misericordiae Tua adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Будь Твое благодарство и моц и хвала навеки. Domine Iesu Christe, quid existis apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meando vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae Tue. E anque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. И с Духом Твоим. Offerte vobis pace. Узносим их до Пана. Ecce ius Dei, ecce qui tollis peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Пане, Я не варты, как Ты вошел до меня, а я скажи только слово, и будь оздоровлена душа моя.
Oremos. Concede nobis omnipotens Deus, unde perceptis sacramentis inebriemur atque pascamur, quatenus in id quod suminus. Financeamus per Christum Dominus nostrum. Amen. Дорогі шановні парафіяні, гості нашої парафії, і щиро дякуємо за сьогоднішню супольну молитву, дякую так само за складені аквірування.
якія сёння прызначаюцца на дыяцэзіяльныя мэты. Дзякуем за ўсялякую аказаную дапамогу, за служэнне на карысць нашай парафіі, асабліва ўсім тым, хто учора прыйшоў на суботнік, вельмі прыгожа прыбралі каля капліцы. Вельмі сардэчна дзякуем таксама за ўсе ахвяраванні, складаныя на патрэбы будовы нашага касцёла. Няхай вас добры Бог узнагародзіць сваім благаслаўленнем, напаўняе вашыя сэрцы усімі патрэбнымі ласкамі. На гэтым тыдні ў літургіі касцёла 7-га у аўторак успамін Найсвяцейшай Панны Марыі Ружанцовай. У гэты дзень о 17-й гадзіне адбудзецца штогадовая акцыя «Мільён дзяцей моліцца на ружанцы». І таму вельмі сардэчна запрашаем бацькоў, дзяцей о 17-й гадзіне 7-га у аўторак прыйсці ў нашу капліцу і далучыцца да сусветнай малітоўнай акцыі, якая ў сваю чаргу праводзіцца ў паўсюдным касцёле ўжо 20-й раз. Нагадуем, што 1 кастрычніка у нашай парафіі ладзяцца ружанцовыя набажэнствы у буднія дні ў 18:30, а ў нядзелю пасля вечаровай святой мшы о 18-й гадзіне. Адказныя за правядзенне набажэнства ў панядзелак суполка маці ў малітве, у аўторак першая ружа ружанцовая, у сераду сем'і суполак маці Божай кіп Нотр-Дам, у чацвер моладзь, у пятніцу другая ружанцовая ружа, а ў суботу трэцяя ружанцовая ружа. Адмысловае набажэнства для дзетак у кожную суботу о 13-й гадзіне. Як заўсёды можна запісаць сваю інтэнцыю на складковую святую імшу праз заступніцтва святога Антонія. Гэтая імша будзе адпраўлена вечарам у аўторак о 19-й гадзіне. І, як заўсёды, у сераду мы молімся за нашых ахвярадаўцаў і дабрачынцаў, тых, хто дапамагаюць духоўна ці матэрыяльна нашай парафіі. Вельмі сардэчна хацеў бы таксама падзякаваць усім, хто прычыніўся да прыгатавання гэтай урачыстай святой імшы. Дзякую сардэчна літургічнай службе алтара за вашае служэнне, за прысутнасць, за такую добрую арганізацыю. Сапраўды ёсць такая добрая магчымасць, каб пабыць на такой імшы, которая падкрэслівае такі паўсюдны вымярэнне нашага касцёла. Вельмі сардэчна дзякую нашаму хору Эфата за прыгатаваны прыгожы спеў. Мяркую, што пасля гэтага можам спакойна стартаваць калейку, каб калісьці паехаць на пляц Святога Пятра і там таксама спяваць. Але яшчэ трохи перад намі дарога. І вельмі таксама сардэчна дзякую дзеткам, которые ўжо пашлі, і сем'ям за прывітанне ксяндза арцыбіскупа, усім вам за прысутнасць. Хацеў бы таксама павітаць сярод нас ксяндза правата Крzysztofa, sekretarza nuncjatury apostolskiej. Dziękując za pomoc, nie tylko teraz, ale przy innych okazjach na rzecz naszej parafii bardzo serdecznie dziękuję. Księdza prałata zaliczamy do przyjaciół naszej parafii i zawsze serdecznie zapraszamy. Tak samo siostrą Maryją Oksaną witają się od nas, ona przyjechała razem z księdzem nuncjem i wielmi serdecznie raduję się, że to siostra razem z nami maliła się. Wielmi serdecznie wam dziękuję. Ekscelencja, wielmi dziękuję za tę waszą присутność. Особливо dziękuję za słowa mocne, pełne wiery i nadziei. Мяркую, что для нас это душпастерская программа развития нашей парафии. Будем ее трыматься, будем за ее вести, как сапраўды узрастала у нас вера, надея и любовь, бо маем таких пригожих заступников, яких узор тут для нас является сапраўды пригожим и ведущим нас до неба. Дякую за эту Евхаристию, за молитву за нашу парафию, за этот ценный дар Святой Коммунии и просим вас о благословении. Раз ваши руки верим, что Папа Лев XIV благословляя нас, каждого из нас, наши семьи, нашу парафиальную супольность, и как это благословение узмацняло нас у верности и трывалости у Святым Католицким Костеле. Zapraszam tak samo zаўсёды drzwi naszej parafii odczynione dla was. Wielmi serdecznie zapraszam. Grazie ancora di tutto cuore, un cuore che lascia questa parrocchia con tanta gioia e allegria. Dziękuję jeszcze raz od całego serca, z radością, którą przywitaliście. No perché già è il momento di andare a mangiare, abbiamo fame, no? Bo już jest czas, żeby iść na obiad, już jest wszyscy głodni. Ma per la bella gente, i bei volti che ho potuto incontrare.
Прихожие люди, которые я мог встретить здесь. dove ciascuno di voi brilla la luce del risorto. Чтобы в каждом из вас światło zmartwychwstałego przedłużało się. Allora siete tutti operai in questa parrocchia, chiamati alla costruzione non solo di quell'edificio in cemento, Jesteście wszyscy jak współpracownicy, którzy jesteście wezwani, żeby budować tą parafię, ten kościół, nie tylko, ma del vero edificio che è la comunità parrocchiale. ale jako wspólnota parafialna, ten prawdziwy budynek. E il segreto è la comunione e l'amore. I sekretem jest komunia i miłość. Amare e andare insieme, con forza e con speranza. Kochać i iść naprzód, napierod w miejsce. Mossi naturalmente dalla fede. Z motywacją wiary. Allora tanti auguri e buon cammino. Всего хорошего и доброй дороги. Здоровый шаг. Dominus vobiscum. И с Духом Твоим. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Ite missais. Дякуємо Пану Богу. Buona domenica. Dobrej niedzieli. Święty Archaniolie Michale, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божой, скинь у пекла шатана і інших злих духов, які на згубу душ снують по світі. Амінь. Najświętейшее серце Jezusa, Змилуйся над нами, bezzaganne serce Maryi, будь нашим порятунком, Święty Archaniolie Michale, молися за нас.